karabaye nyuma y'uko koalisiyo ikomeje kwikanga ibitero bishobora kugabwa muri Uvira n'ingabo z'ama 23 n'ibikorwa bidasanzwe n'umupango udasanzwe n'umupango mushwe wazanwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho koalisiyo yiyemeje kujya ikora patrouille buri mugoroba mu mujyi wa Uvira kuko babonaga ko M23 ikomeje kubaganza ndetse ikomeje kwitegura kwinjira muri umujyi wa Uvira nyuma yo kwagiye igaba ndetse inashira abasirikare benshi cyane mu bice bikikije uyu mujyi wa Uvira, byakomeje gutera ubwoba koalisiyo ndetse n'abayifasha bose. Ni kuri uyu mugoroba ubwo bafashe umwanzo kuzajya bakora patrouille ni mugoroba, aho bafataga ibimodoka biremereye, ibimodoka byiza bya gisirikare bikazenguruka bicunga umutekano n'unga muri tuno duce twa Uvira, inda ko ngo umwanzi M23 yabinjirana akaba yabakoramo akazi kuko isaha n'isa M23 ngiba yabazengeze ndetse kababaza ku buryo bukomeye cyane. Gusa M23 nayo niba yicaye ku basirikare bayo babahanga cyane ndetse biniti mu bijyanye n'ubutasi bwa gisirikare ku mupango ukomeye cyane, bamenye gahunda ngo yashyizweho na koalisiyo yo gucunga umutekano, baza gutega amabombe mu muhanda. Izi modoka ngo zimaze iminsi zarapangiwe kunyuramo. Ijoro ryatambutse ubwizi modoka zakoraga patrouille zitunga umutekano n'unga mu gace ka Uvira zaje gushibukanwa n'uyu mutego zatezwe n'ingabo z'ama 23. Imodoka zigera kuri enye z'imitamenwa zaje guturitswa n'amabombe rutura yaratezwe n'izi ngabo z'ama 23. Ni imodoka za koalisiyo byose byakomeje kushegesha ubutegetsi bwa Kongo ndetse igisirikare cya FARDC, abarundi ndetse n'abacancuro bahise bagwa mu kantu ndetse barahungabana, dore ko ikomeje kubakoramo akazi. Ese ni ukubera iki M23 ikomeje kwibasira ibikorwa byose bikorwa na koalisiyo ndetse n'imipango yabo yose ikomeje kuyinnyamo isaha ku yindi? Ndetse turaje tukubwire neza ibijyanye n'ibisasu M23 yaje gukoresha ituritsa izi modoka z'imitamenwa zizakoreshejwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gucunga umutekano ngaha mu gace ka Uvira, kuko dufite amakuru akantu kandi ikomeje kujya imbere ku murongo rugamba hano ngaha muri kano gace ka Uvira. Nanone hano ngaha muri kano gace ka Uvira intare za Sanambwe zikomeje kuzonga ku buryo abasirikare ba koalisiyo bakomeje guhungabana, dore ko ng'abasirikare b'abarundi n'abacancuro bafashe umwanzuro wo gutangira guhungira mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'uko M23 muri rukera yaje guhitana abarundi bagera kuri 7 ndetse n'umucancuro umwe w'umuzungu aza guhitanwa na M23. N'igitero kidasanzwe cyagabwe muri urukerera ubwo intare za Sanambwe zaguye gitumo koalisiyo, aho batari biteguye ko M23 yabagwaho, dore ko bari mu bwihisho butari busanzwe buzwi. Ndetse koalisiyo ikomeje kwibaza ku buhanga bw'ingabo z'ama 23 ziri gukoresha sibasira abasirikare ba FARDC ndetse n'abayifashe hirya no hino cyane cyane muri utu duce dukikije uyu mujyi wa Uvira. Nanone kandi muri kano gace ka Uvira ingabo z'ama 23 zamaze gufunga imihanda yose, hasigaye umuhanda umwe, umuhanda uca Gatogota ni umuhanda usigaye nyuma y'uko M23 yashyize ibirindiro ndetse inafunga imihanda za muri kano gace, aza gusigara inzira imwe ica aho bita Gatogota. Nanone kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu byongeye gukomera. M23 ikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane kuri koalisiyo, dore ko ngo bakomeje gufata imyanzuro idahwitse ndetse itanakwiye kubera ibyo M23 ikomeje kubakorera mu ngamba nshya zateguwe na koalisiyo FARDC, naho bafashe umwanzuro wo gufata bamwe mu basirikare, harimo abasirikare ba FARDC nyeshamba za Wazalendo, abasirikare b'abadede baje kwifatanya nabo ndetse n'abazalendo bategura igikorwa cyo kubaha umwitozo, aho bashatse abasirikare baturutse muri Ukraine ngo baze babatoze. Hari abasirikare basanzwe bakorera mu duce twa Kirogorogo ndetse na Kirumbo, ahanga baje koherezwa mu gihugu cy'ubundi bariho bajya gukorera imyitozo ngo baze bahangane n'umwanzi M23. Naho abandi basirikare baturuka mu bindi bice bisigaye baje gutorezwa muri Warikare, niho bari guhabwa imyitozo n'aba bazungu baturutse muri Ukraine, ngo bose ni ibikorwa bigamije guhangana n'uyu mwanzi ngo M23 ukomeje kwakoramo akazi umunsi ku wundi.
baje tukuvire muzi n'umuzingo iby'amakuru yose ajyanye n'urugamba hirya no hino ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Sud Kivu mu gace ka Uvira. Nuko mubyumva, uyu n'umurongo mugari mushya uzajya ubagezaho amakuru mashya kandi agezweho. Tubibutsa kureba hasi gato video mugakanda like, subscribe ndetse mugakanda no kunzogerera muri bashya kuri uyu muyoboro, ndetse nawe usanzwe kuri muyoboro turakwibuka gukanda like ndetse na share kugira tujye dukomeza twibanira gatanu kuri gatanu umunsi ku wundi. Tongera kubibutsa ko dufite urubuga rwa WhatsApp tuzatunyuzaho amakuru atabasha kunyuzwa kuri YouTube, harimo amafoto ndetse n'ibikomeza kujya imbere ku rugamba. Tubibutsa kureba hasi gato muri description mugakanda kuri link murabona, ubundi tukajya twibanira gatanu kuri gatanu. Tudatinze reka twinjire neza mu makuru yacu ku buryo burambuye. N'amakuru tugiye guhera neza ngamo uyu mujyi wa Uvira. Nagace gakomeye cyane ndetse nagace k'ingenzi kari kwifuzwa na benshi cyane. Mama 23 ndetse na coalition yose yakomeje guhatanira aka gace, ngo dore ko ariko gace gakomeye cyane ndetse ari umujyi ukomeye cyane usigaye no muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma yuko undi mujyi ukomeye cyane wari umujyi wa Bukavu ndetse wamaze gufatwa n'ingabo za Mama 23 byateye ishari rikabije ubutegetsi bwa Kongo, ndetse rikomeje guteza ibibazo n'intambara bidashira muri kano gace, nyuma yuko ubutegetsi bwa Kongo bwifuza ko aka gace katazigera gafatwa n'ingabo za Mama 23. Ariko mu by'ukuri bamaze kubona ko izi ngabo nazo zicyanye ku jisho ndetse zikomeje gukora ibikorwa byerekana ko zigomba gufata aka gace isaha ku isaha. Ni mu gihe Mama 23 yakomeje kwegereza abasirikare benshi cyane ndetse n'ibitwaro byinshi cyane mu nkengero ndetse n'uduce twegereye uyu mujyi wa Uvira mu bikorwa byo kugira ngo binjire neza muri uyu mujyi wa Uvira birukanemo ingabo za coalition vuba bidatinze ngo bahite batangaza tombe muri Uvira. Mu ngamba coalition yaje gufata, yafashe umwanzuro wo kuzajya ikora patrouille ndetse igacunga umutekano muri bino bice, kuko M23 bamaze kumenye ko iri hafi. Mu myanzuro bafashe bazanye imodoka zigera ku 8, ni imodoka z'imitamenwa za gisirikare zicunga umutekano, zazirimo n'abasirikare bazicunga ndetse n'ibitwaro, harimo mbunda nini ziba ziri hejuru y'izo modoka. Gusa Mama 23 nayo ihora icungira hafi, nayo yamaze kumenya uyu mugambi mushya ingabo za coalition zizazanye muri kano gace ka Uvira. Ni mu gihe mw'ijoro ryatambutse izo modoka zize muri patrouille zicunga umutekano mu muhanda hano muri Uvira, bacungaho ingabo za Mama 23 zaba ziherereye, ndetse banaveya baneka neza ibikorwa Mama 23 iteganya. Gusa mu bwenge bwinshi cyane ndetse n'abasirikare batojwe neza cyane biniti mu bijyanye n'ubutasi bwa gisirikare Mama 23 yibitseho, bamaze kuvumbura ibyo FARDC iteganya. Baza gutegura umupangu nawo ukomeye cyane wo kwibasira ndetse no guhana bivuye inyuma coalition. Baza gutega ibisasu mu nzira izo modoka zari kunyuramo ziri muri patrouille. Ibi bisasu byaje guturikana imodoka enye, izindi zibonye kuntu izindi ziri guturitwa ziza guhagarara. Abasirikare batangira kugerageza gushaka umwanzuro aho hafi, mu gihe barebaga hirya no hino ingabo za Mama 23 zabaturitse inyuma runono gake gake zibacucumamo urufaya rw'amasasu. Abasirikare ba coalition baza kurambara ngo mu mihanda, ndetse n'izo modoka ziza gushimutwa n'izi ngabo za Mama 23 zitari zabashije guturitswa. Birumvikana zari modoka 8 zaze muri patrouille, enye muri zo zamaze guturitswa n'ibyo bisasu, uko enye zisigaye nizo zaje kwigarurwa n'ingabo za Mama 23. Byose byakomeje gushegesha ku buryo bukomeye cyane ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse byakomeje gutitiza abasirikare b'Abarundi ndetse n'abandi bose bifatanya na coalition mu mugambi umwishe kurwanya ingabo za Mama 23. Nubwo M23 ikomeje kubabaza ndetse no gukubita ababaza ubutegetsi bwa Kongo, by'umwihariko coalition ikomeje kuyirwanya. Ubutegetsi bwa Kongo nabwo ni buryamye bukomeje gukora ibikorwa bishoboka byose ngo barebe ko bahasha M23 kivana mu bice yagiye yigarurira, harimo agace ka Bukavu, dore ko ubutegetsi bwa Kongo bwarihaye igihe cy'amezi 2 ngo kuba bavanye M23 mu gace ka Bukavu ndetse ukayagarika gufata uyu mujyi wa Uvira. Byatumye coalition itumizaho abasirikare muri Ukraine ngo baze batanze imyitozo ku bandi basirikare ba coalition, aho abasirikare baturuka mu duce
kwa Kirumbo ndetse na Kirogorogo bagiye gutorezwa mu gihugu cy'u Burundi, ndetse abandi basirikare ba koalisiyo baturuka mu tundi duce dusigaye bakaza gutorezwa muri Walikare ngo ariko barwanya M23 ikomeje kubazonga mu buryo bwose bushoboka mu bice bitandukanye hano ngaha ku butaka bwa Kongo. Nanone kandi ni intambara yeruye muri Sud Kivu nyuma yuko akomeje gututumba icyuka kibi cy'intambara hagati y'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23 ukomeje kuzengereza ku buryo bukomeye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni kuri uyu mugoroba mu duce dutatu tuzengurutse umujyi wa Uvira no ngaho muri Sud Kivu, harimo agace ka Gatogota, agace ka Ruringo ndetse na Ruvunge, twaje kugezwamo intwaro zihambaye cyane, abasirikare benshi cyane ndetse n'ibindi bikoresho, harimo drone zihambaye cyane zifashishwa n'ubutasi bw'ingabo za M23 bikomeje gutitiza ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi Kongo. Ibi bikozwe nyuma yuko ihuriro ry'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byakomeje kuzonga ku buryo bukomeye cyane izi ngabo za M23 mu duce dukikije uyu mujyi wa Uvira, ugaragara ko ugiye kuba tombe ndetse ugiye kuganirwamo urugamba rw'injyana muntu hagati y'ihuriro ry'ingabo za Leta ya Kongo FARDC ndetse n'uyu mutwe wa M23 mu butasi buhambaye cyane ndetse n'ibikorwa bya gisirikare bihambaye cyane byakomeje gutitiza ubutegetsi bwa Kongo, bikomeje gukorwa n'ikipe yatojwe neza y'ingabo za M23 aho zaje gukora ubutasi ziza kuvumbura ibice bitatu by'ingenzi ingabo za M23 zashingamo ibirindo kugira ngo bashe kwivuna umwanzi ari we FARDC ndetse bagabe yitera umujyi wa Uvira wawigaruriye ku mugaragaro biboroheye. Ibyo bice ni ibice bitatu, harimo agace ka Gatogota, Ruringo ndetse n'agace ka Ruvunge. Kugeza ubu ngubu hamaze kugezwa ibitwaro bihambaye cyane, ibifaru ndetse n'imbunda zihambaye cyane ndetse n'abasirikare benshi cyane b'ingabo za M23 bose biteguye guhangana na koalisiyo ndetse n'abayifasha higanjemo ingabo z'u Burundi. Abacancuro b'abazungu bose baje kwifatanya n'izi ngabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo babuze by'umwihariko abasirikare ba M23 ngo bashaka kwigarurira uyu mujyi wa Uvira ku bubi n'ubwiza. Ibi bice bikomeje guhangayikisha ku buryo bukomeye cyane ubutegetsi bwa Bwana Felix Antoine Tshisekedi kubera ibitwaro ndetse n'abasirikare ba M23 bakomeje kugaragara muri tuno duce dukikije uyu mujyi ukomeye cyane wo muri Sud Kivu, uyu mujyi wa Uvira. Bikomeje kwereka ko Tshisekedi isaha n'isaha ko M23 iraza kongera uyu mujyi wa Uvira mu bindi bice isanzwe igenzura ku butaka bwa Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turashye tukubwire neza muri amakuru ku buryo burambuye impamvu nyamukuru abasirikare ba M23 bahisemo utu duce dutatu ngo bakabishiramo ibirindiro kurusha utundi duce twose twaba tuzengurutse uyu mujyi wa Uvira. Tukumenyeshe ibitwaro ndetse n'abasirikare bose bamaze kugezwa muri tuno duce kuri uyu mugoroba bateye ndetse banatetije ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi mu butegetsi bwa Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo za M23 dore ko bose bafatanyije kuyobora iki gihugu, kuko buri ruhande rufite agace ruyobora ndetse runagenzura umunsi ku wundi. Ni kuri uyu mugoroba w'ubutegetsi bwa Kongo bwongeye gushinja ingabo za M23 gutunga intwaro ngo mu buryo butemewe, aho bavuga ko ngo M23 ngo ifite drone ngo yaba yaraguze ndetse natunze mu buryo butemewe. Ngizi drone ubutegetsi bwa Kongo bukomeje gushinja ingabo za M23 ko zibikoresha mu gutata ubutegetsi bwa Kongo koalisiyo ya FARDC, aho bashize ibirindiro ndetse n'ibikorwa bateganya banategura mu guhangana n'uyu mwanzi wabo M23. Ni mu gihe M23 bikomeje gukoresha drone zihambaye cyane ndetse n'abatasi bahambaye cyane. Ni drone zifashishwa n'izi ngabo za M23 mu masaha y'umugoroba bazigurutsa bakagenda bagakurura neza aho ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abacancuro baje guhangana na M23 ndetse n'abadede bose ngo baje guhangana na M23 by'umwihariko muri utu duce dukikije umujyi wa Uvira ndetse no mu gace ka Walikare na Kongo karimo ingabo nyinshi za FARDC, abasirikare b'Abarundi ndetse n'abo bacancuro. Ngizi drone zikomeje kurukoroza ku butaka bwa Kongo. FARDC mu gahinda ndetse n'amarira akabije cyane bakomeje kwibaza ubuhangaye bw'izi ngabo za M23. Ese izi drone zikora zite ndetse barahangayishije ko isaha n'isaha M23 zabagwa gituma mu birindo byose ikaza kuba yabaturitsa ndetse ikaza
kwigarurira utundi duce hirya no hino ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko uyu mujyi wa Uvira. Kandi ni nyuma y'uko ingabo z'ama-makumyabiri zikomeje gukora advance umunota ku wundi, ndetse zimaze kugera ku rugero ruhambaye cyane mu mirwano hano ngaha muri Kivu y'Amajyepfo, aho igeze ku rugero mu gihe ishobora kuvana mu mujyi wa Uvira ikintu ishaka cyose ku isaha yari yose, bikomeje kwerekana ko koalisiyo yamaze gutakaza ubugenzuzi bigaragarira buri umwe wese, dore ko M23 yinjira muri Uvira uko ishatse, ndetse ikimwaro gikabije kuri koalisiyo. Ni nyuma y'uko koalisiyo yari haye igihe cy'amezi 3 no kuba yarukanye M23 mujyi wa Bukavu ndetse n'ibindi bice M23 yagiye igarurira, bikomeje kwerekana ko itazigera ibigeraho, nyuma y'uko n'aka gace koalisiyo isa naho ihanganiyemo n'izi ngabo z'ama-23 zikinjiramo uko zishatse. Ibi nabyo turaje tubigarukeho ku buryo burambuye, turaza kugaruka none kandi aho bita Minembwe, mu gihe koalisiyo ya FARDC ndetse n'abasirikare biganjemo abarundi ngo baje guhiga abasirikare ba M23 ndetse na Twirwaneho, dore ko bayita Twirwaneho M23 bakomeje gutungurwa ndetse gukubitirwa mu gafuka ku buryo butunguranye cyane, mu gihe ngabo abasirikare higanjemo abarundi bakomeje kwicirwa muri kano gace ka Minembwe n'ingabo z'ama-23 Twirwaneho, aho M23 ifashe kano gace ndetse ikaza kukarindisha ingabo za Twirwaneho, dore ko zamaze kwiyunga kuri izi ngabo z'ama-23. Ni mu gihe ubutegetsi bwa Kongo mu mayeri menshi cyane bazanye abasirikare b'abarundi babesha ko baje kurinda abaturage b'Iminembwe, gusa ngo abasirikare ahubwo baje guhiga abasirikare batwirwaneho ngo kuko ngo bafatanye na M23 mu butasi buhambaye cyane, yamaze kumenya iby'abo barundi ndetse itangiye kubakoramo akazi umunota ku wundi. Kandi zagaruka i Doha, ni mu gihe haberaga ibiganiro byahuzaga intumwa z'ama-23 ndetse n'intumwa za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu biganiro bigamije kugarura amahoro hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hagati y'ama-23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hitezwe kuvamo umwanzuro unogeye impande zombi, gusa kuri uyu mugoroba ibintu bihinduye isura ku buryo bukomeye cyane. Ingabo z'ama-23 zandagaje Felix Antoine Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho zatangaje ko ngo zidashobora kuva mu duce zafashe harimo agace ingenzi ariko umujyi wa Goma. Ni mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bwifuzaga ko izi ngabo z'ama-23 zamanika amaboko ngo zikerekeza aho bita Maniema, ngo bavugaga ko ngari nkambi nsha z'ingabo z'ama-23 gusa bitunguranye cyane zihakanye zivuye inyuma, zitangariza Felix Antoine Tshisekedi ku mugaragaro ko zidashobora kuva mu duce zafashe zivunitse zirwanye ngo zerekeze aho bita Maniema ngo mu nkambi, kuko ngo ibyo kabara agasuzuguro gakabije cyane. Wari kare umuriro watse, drone z'ama-23 zikomeje gukora agashya aho zaje kwibasira ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abacancuro b'abazungu ndetse n'ingabo z'abarundi zifite ibirindo hano ngaha muri Walikare, ngo baje guhangana n'ingabo z'ama-23 gusa uko bakomeje gusubizwa inyuma n'ama-23 bitunguranye cyane. Turaje tubivugeho kuko twamaze kumenya idonido akantu kandi kubijya imbere ku murongo w'urugamba nungaha mu gace Walikare, byose bikwiye mu nkuru ku mutekano, politike ndetse na diplomasi. Kwibutsa wubanye natwe bwa mbere gukanda like, subscribe ndetse ugakanda no kunzojya kugira ujye ubona update z'amakuru agezweho, ndetse nawe usanzwe kuri uyu muyoboro tukwibutsa gukanda like na share kugira ngo dukomeze guteza imbere uyu muyoboro wacu ubagezaho amakuru meza ndetse yizewe. Twihuza cyane, reka tugaruke mu makuru yacu ku buryo burambuye, dukomeze gusesengura neza kubijya imbere ku mirongo y'urugamba hirya no hino ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu duce twa Uvira, Walikare ndetse na Minembwe, ngo dore ko bikomeje gukomera hagati y'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'uyu mutwe wa M23 wahagamye ku buryo bukomeye cyane ubutegetsi bwa bwana Felix Antoine Tshisekedi. Reka tugaruke neza mu bice bikikije uyu mujyi wa Uvira muri Sud Kivu. Ni mu duce dutatu duhambaye cyane, uduce harimo agace ka Ruvunge, Gatogota
ndetse n'agace ka Ruringo. Utu akaba ari uduce dukomeye cyane dukikije uyu mujyi wa Uvira, ndetse n'uduce ingabo z'aba 23 zabonye ko ari uduce ngo twayifasha kwinjira neza muri uyu mujyi wa Uvira byoroshye cyane, ndetse bikayifasha kurwanya ihuriro rya leta ya Kongo FARDC, abazungu b'abacancuro ndetse n'ingabo z'abarundi ngo bose biganje muri tuno duce hafi ya Uvira, ngo biteguye guhangana n'umwanzi wa 23 ngo dore ko ngo babonye ko kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira ariyo nego ingabo z'aba 23 zifite muri iyi minsi. N'abasirikare benshi cyane, ibitwaro bihambaye cyane by'ihuriro ry'ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byamaze kwegezwa hirya muri tuno duce dukikije uyu mujyi wa Uvira, hekegezwa imbere abasirikare b'aba 23. Ibitwaro bihambaye cyane by'izi ngabo z'aba 23 bikomeje kurundwa mu duce twa Ruvunge, Gatogota ndetse na Ruringo. Ibi bikomeje guhabya ndetse no gutera ubwoba ingabo za leta ya Kongo, abasirikare b'abarundi ngo dore Kongo bari kubona M23 kuba yegereza izi ntwaro hafi ya Uvira, ngo intambara igiye kurota muri kano gace ka Uvira nyuma yuko babonye ibyo M23 igiye bakorera mu duce dutandukanye yagiye yigarura, harimo umujyi wa Goma, agace ka Bukavu ndetse n'utundi duce dutandukanye M23 yagiye yigarurira mu bitero bidasanzwe yagabaga kuri coalition, bikarangira iyirukanye ndetse ikaza kwigarurira ibyo bice bitangaje. ni mu gihe M23 ifite ubutasi buhambaye cyane, harimo ikipe yatojwe neza ikora ubutasi ndetse yifashishwa n'izi ngabo z'ama 23 mu kumenya ibikorwa coalition iteganya, aho ifite ibirindiro ndetse n'imigambi mishya itegura mu guhangana uyu mutwe wa M23. Ingabo z'ama 23 mu muteguro uhambaye cyane, drone z'ikoranabuhanga, drone zifite amakamera zifashishwa n'ikipe y'ama 23 ishinzwe ibikorwa by'ubutasi ndetse no guhangana n'umwanzi, aho izi drone zigisigaye zinjira y'ikirere mu bice biri hafi y'umujyi wa Uvira mu masaha y'umugoroba, zigashakisha ahantu coalition yaba ifite ibirindiro ndetse n'abasirikare ba FARDC ibikorwa bateganya ndetse na gahunda bafite kugira ngo M23 ikomeze gutegura urugamba rwabo rwo gufasha uyu mujyi wa Uvira bakomeje guterwa ndetse no gutitiza ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byaje kugaragara ko kuri uyu mugoroba ubutegetsi bwa Kongo bwaje gutanga ikirego bushinja ingabo z'ama 23 ngo gutunga intwaro mu buryo butemewe, harimo ngo drone z'intambara ngo zagezwe ku butaka bwa Kongo ku buryo butazwi, ngo ku buryo ngo bwa black market, ngo harimo ibitwaro, harimo n'izi drone ngo zicunga zikananeka abasirikare ba Kongo bakorera. Gusa ibi byose ni ubusa ndetse ntacyo bivuze imbere y'ingabo z'ama 23, dore ko ngicyo biyemeje ngo ari gufata uyu mujyi wa Uvira, ngo nibyo birego bakomeje kubashinja ntacyo bivuze, kuko nibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikora nibyemewe, ndetse ngo nta nubwo yakwigera ivuga neza uyu mutwe wa 23. Kandi dukomeje mu gace ka Minembwe. Muri kano gace ibintu bikomeje kuba bibi ku ruhande rwa coalition, aho basirikare higanjemo abarundi ndetse na bamwe mu bacancuro ngo baje guhangana na M23 basanze ngo kwinjira mu 23 mu bice yashizemo birindiro bikikije uyu mujyi wa Uvira, ngo bikomeje kuyivuna ngo bafata umwanzuro wo kujya kwitesha umutwe ngo bizatume iburira position. Gusa bikomeje kubabana bibi cyane, dore ko M23 yabahindukanye ikaza kubivugana ivumbi riratumbuka. ni mu gihe coalition yumvaga ko nitesha umutwe mu gace ka Minembwe ingabo z'ama 23 bizatuma itarinye ikava muri izi nyengero za Uvira, ngaho bateganya kwinjira mu manyanga menshi cyane y'ubutegetsi bwa Kongo muri kano gace ka Minembwe, ngo bazanye ngo abasirikare b'abarundi babesha abo bita twirwaneho ko ngara abasirikare ngo bazanye ko bafasha kubacungira umutekano. Gusanga ibi ngibi byaje kuvumburwa ko atari ukuri, ngo ahubwo ari umupango ukomeye cyane w'ingabo za leta ya Kongo, ngo bashakaga guterwa n'abo basirikare b'abarundi babeshaga ko baje kubarindira umutekano, dore ko twirwaneho yaje kwifatanya na mama 23 ndetse iyo isigaye ifasha M23 gucunga umutekano muri kano gace
ka Minembwe. Gusa M23 ibingibi ntibizigera bicaye intege, dore ko baje gutsinsinura gake gake ngo abasirikare b'abarundi ngo baje guhangana na twirwaneho muri kano gace ka Minembwe. Bwateye ubwoba ubutegetsi bwa Kongo, ndetse abasirikare b'abarundi bamwe batangiye kwihungira bisubiriye iwabo, dore ko ngo babonye ko kurwanya M23 bitazigera bibahiri. Byose bikomeje gushegesha ndetse no gutesha umutwe no kwereka ubutegetsi bwa Kongo ko buri hasi ingabo za 23 ndetse ko batazigera bayirwanya. Igomba gufata uyu mujyi wa Uvira mu buryo bubi ndetse n'ubwiza. None kandi tugarutse i Doha, ni mu gihe haberaga ibiganiro byitezweho kuvamo igisubizo cyiza ku mpande zombi hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'izi ngabo za 23. N'ibiganiro byoherejwemo intumwa za leta ya Kongo ndetse n'intumwa za 23, aho ngo basabaga M23 kumanika amaboko ndetse bagasubira inyuma nk'ingabo zatsinzwe ngo bakerekeza aho bita Maniema. Ngo bavugaga ko bagomba kuba ingambi nshya z'ingabo za 23. Gusa kuri uyu mugoroba bitunguranye cyane, ingabo za 23 zandagaje Tshisekedi, perezida wa Kongo, ku mugaragaro zitangaje ko zidashobora kuva muri tuno duce zamaze kwigarurira. Bavuze ko ngo badashobora kuva muri tuno duce, ngo by'umwihariko umujyi wa Goma, ngo kuko bageze muri tuno duce barwanye ndetse n'abavunyi bavuye icyuya gikabije cyane, ngo ntibashobora kumanika amaboko uko byagenda kose ngo bave mu duce tugiye dutandukanye bagiye bigarura hirya no hino mu masazo bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ngo izo ni inzozi ndetse bizigera bibaho n'umunsi n'umwe. Reka dukomereze mu gace ka Walikale. Umuriro wongeye kwaka hano ngaha muri kano gace, drone za 23 zikomeje guca ibintu. Koalisiyo ikomeje guhura n'akaga ndetse no gukubitwa ku buryo bukabije. Ni mu gihe muri kano gace koalisiyo ndetse n'ingabo z'abarundi ndetse n'abacancuro baraje bashinga birindira ngaha muri Walikale, bateganya kugaba igitero ku ngabo za 23 zifite birindiro hano ngaha muri kano gace ka Walikale. Gusa M23 buriyo yabavumbuyemo ni busanzwe yaje kubagabaho igitero cya drone cyaje guhitana abasirikare benshi cyane b'abarundi ndetse n'abasirikare b'abacancuro. Gusa byaje no guteza ikibazo hagati y'ihuriro rya leta ya Kongo n'abayifasha. Abasirikare b'abarundi baje gushinja ubutegetsi bwa Kongo ubugambanyi bukabije cyane, kuko ngo abasirikare b'abarundi nabo baje gupfira muri kano gace ndetse n'iki gitero cya drone cyagabwe na 23, hakaza gupfiramo ingabo z'Uburundi nyinshi cyane. Bakomeje kwita akagambanyi ngo kaba kakorewe ingabo z'Uburundi n'ubutegetsi bwa Kongo. Sibyo gusa kandi